Tnediet skema li permezz tagħha persuni b'diżabilità se jkunu qed jirċievu l-flus tat-taxxa tal-VAT li jkunu ħallsu fuq xiri ta' Apparat. Skema li se jkunu qed igawdu iktar minn 7,000 persuna. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Eduard Scicluna meta f'konferenza tal-aħbarijiet ta' dettalji dwar din l-iskema. Kien spjegat kif il-5% taxxa tal-VAT li bħalissa titħallas fuq Apparat se tintrat lura. Il-persuni b'diżabilità se jirċievu sa massimu ta' 600 euro f'rifuzjoni fuq medda ta' 5 snin. Apparat li jvarja minn lifters u sodod speċjali. Mhux biss se tkun qed titħallas lura 18% mħallsa fuq klib gwida li jakkumpanjaw persuni nieqsa mid-dawl. Il-Ministru għall-Finanzi Eduard Scicluna spjega kif l-iskema tapplika fuq qatt ta' Apparat b'tali mod li bosta jigwadanjaw minnha. Hemm oġġetti li jużaw persuni b'bżonni speċjali u diżabilitajiet ħankunu ċari, illi bħalissa qegħdin intaxxati bil-5%. U dawk tiġi refunded, ġifieri japplikaw, diġà nafu li huma l-oġġetti u jiġu refunded għandek massimu ta' 600 euro f'taxxa refund tul fuq medda ta' 5 snin u bagħad tarġa' tibda. U ġifieri tarġa' tibda ċiklu ieħor skont il-livell u livelli oħrajn ikunu inqas. Din l-iskema hija riżultat ta' diskussjonijiet mal-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità. Rhoda Garland mill-istess kummissjoni stqarret li l-iskema se tkun sors ta' indipendenza għal persuni b'diżabilità. I think that this scheme is important because it will enable people who have specific needs for different equipment based on their impairment to be able to get assistance in purchasing them. When you have an impairment, it's obvious that sometimes you have to have extra expenses in order to be able to live independently. And what this scheme will do is allow persons who have different degrees of impairment to be able to buy assistive equipment to help them to live more independent lives. Il-Ministru Scicluna fakkar li din hija inizjattiva oħra favur il-persuni b'diżabilità fl-isfond li l-Gvern diġà nieda inizjattivi oħra bħal l-introduzzjoni ta' Trust Fund għal persuni b'diżabilità u l-ħlas tal-paga minima nazzjonali għal dawk li ma jkunux jistgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Intant iżjed informazzjoni dwar x'inhu t-tagħmir u biex wieħed japplika jinsabu fuq is-sit tal-Ministeru għall-Finanzi.